Erabakitzeko eskubidearen alde dauden lagun guztiak saretu nahi ditu gure esku dago dinamikak. Ezkerrekoak, eskuinekoak eta zentrokoak, nagusiak eta langileak, funtzionario autonomo zein langabe, abertzale zeinez. Euskal naziotasuna aldarrikatu, zein espainiarra, frantsesa edo munduko beste edozein. Denok osatzen dugu herri hau, denok gara euskal herritar eta denoi dagokigu gure etorkizuna erabakitzea. Sabemos que en este país coexistimos distintas sensibilidades, que incluso reivindicamos distintas nacionalidades, pero todos y todas conformamos este país. Los vascos que reclaman la nacionalidad vasca y los vascos que se sienten además españoles o franceses, o los vascos que se sienten también colombianas o nigerianas. Los sentimientos son propios. El país es de todos y todas. Demokrazian oinarritutako printzipio baten aldeko jarrerak batzen gaitu. Giza eskubide zibil eta politiko guztiak errespetatuz, autodeterminazioaren edo erabakitzeko eskubidearen aldekoak hain zuzen ere. Creemos que socializar este mensaje es un camino que debemos recorrer juntos. Personas de ideología y tendencia diferentes, al menos hasta el cruce de la toma de decisión. Pour tout cela, moi aussi, je proclame que le Pays Basque est une nation, que le Pays Basque a le droit de décider de son futur et qui correspond aux Basques de prendre cette décision. Euskal Herriak bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea du. 2014ko apirilean Euskatalba etorriko da. Eta mundu guztia da gurea, gure herriak geurea bada. 3 egunez, Donostiako Anoetagunean elkarlanean arituko dira Eskozia, Katalunia eta Euskal Herria. Erabakitzeko eskubidearen defentsan, kultura, kirola eta arte jarduerak antolatuko ditugu milaka herritarrek parte hartu dezaten. Inongo lur neurtzaileak, ez den herrialdearen kartografo gara. Eta 2014ko ekainaren 8an, Durango eta Iruña elkartuko dituen gure esku dago gizakatea gauzatuko da. 50.000 lagunek 130 kilometrotan osatuko duten katea izan ere. Izan ere, gure esku dago ekimenak ezinbesteko du gutako bakoitza, Euskal Herriko biztanle oro, jostun izatea gure arteko harremanak saretzeko, gure borondatearen adierazpena ehuntzeko. Pentsa ze erronka daukagun, urtebete daukagu, 50.000 pertsona lotzeko, banamanan gizakate honta. Orduan, goieregi jarritakon, alein norbera bere eskualdea jarritakon, automatikoki berak egiten duna da, eskualde hortako jendeari guk ze puntu proposatzen diogun gizakate hortan parte hartzeko. Hortxe, 2014ko ekainen 8, horromarregik. El pueblo de Escocia también ha optado por ejercer su derecho a decidir. Y tras un proceso abierto de debate nacional que comenzó en el año 2007, ha decidido convocar su referéndum en el año 2014. Para decidir libre y democráticamente su relación con el Reino Unido. Acercándonos más hacia nuestro ámbito, llegamos a Cataluña, quien, frente al bloqueo político y jurídico por parte del Estado español a sus reclamaciones de mayor autogobierno, ha decidido ejercer su derecho a decidir i va convocar una consulta per al 2014. Està en les nostres mans, gure esku dago, i volem, podem i guanyarem. Guanyarà la democràcia. Eskerrik asko, gora Euskal Herria, visca sempre Cataluña. Es necesario tejer una gran red basada en la confianza, que aglutine a personas de diferentes ámbitos, opiniones y sensibilidades en torno a unos puntos comunes, que nos ayuden a construir el marco democrático preciso para lograr, en un plazo breve, el ejercicio de nuestro derecho a decidir como pueblo. Euskal Herria no puede perder este tren y no va a perderlo. Llamamos a la ciudadanía de este país a aprovechar esta oportunidad y participar activamente en este ilusionante viaje. Herri libre batean bizi nahi izatea gure esku dago. Gure ustez, 21. mende hasiera honetan, eta zehazki 2014 urtean, momentu mugarri historiko baten aurrean gaude. Gure helburua ez da abertzaleen arteko metaketa bat sortzea. Zer eta gure aldarrikapena ez da abertzalea. Gure helburua da demokraten arteko metaketa bat sortzea herri honetan. Autodeterminazioa ez dalako helburu politiko bat, prepolitikoa baizik.
edozein norabide politiko hautatu ahal izateko beharrezkoa daukagun aurre oinarri demokratikoa. Batu, elkartu gaitezen, utzi dezagun axalkeri eta txikikeri eta heldu diozaigun oinarriei. Momentu historiko honetan jokatu dezagun arduratsu, irudikatu, diseinatu dezagun etorkizun hobea eta izan gaitezen gure herri eta gure etorkizunaren protagonistak. Etorkizunari heldu dezagun eskuekin. Gure esku dago, gora zuek eta eutsi goiek.